abantu. Sanibonani Mzansi, igama lami uPhulela kaMthombeni le Moja Love Channel 157 uSibari Makoti. Mzansi namhlanje ngisethembisa 1632 kukhona ubhuti ongibhalela uyakhala man uthi Mthombeni ngihleli noSibari Makoti lapha ekhaya uyangishonisa kusho ukuthi manje uyongishayela igatari ekhaya. So angifuni ukuthi siqede sodwa mbukeli asambe solelela ubhuti sibone ukuthi simsiza kanjani. Kodwa kusala isikhwama sakhe nasi. Ngeke sizozwa ngamanye amadoda emzini yamanye amadoda. Asihambeni sibone ukuthi simsiza kanjani. Chopra, Jonke. Fedi, Alex. Grenda uthemba. Awusha. Igama lami nguPhulela kaMthombeni. Ngicela ukuthi uzazise bese uhlala endabeni awuthemba. Mina ngibongani Jerry Majole sibonga. Jerry Majole. Ya, ngibongani Jerry Majole. Alright, awuthemba. Ngihlala eHayiburi ema-11. Manje silapha sihlala yimi nabo sisi bami. Okay. Bayi-2. Khona lo ozala emva kwami, khona lo olama lo ozemva kwami. Yeah. So lo ozemva kwami uyasebenza umuntu ongahlala ngekho vela semsebenzini. Sure. Lo omncane lo ozala emva kwalo omncane lo omncane uyinyanga ulapha abantu lapha eJardini yabona. Then uhlala nendoda yakhe khona lapha ekhaya. Yabo. Yena lo ogcina. Yena lo ogcina lo omncane lo wenyanga. Uhlala ne-out yakhe lapha kini. Khona lapha ekhaya. And sekukudala phela ampuri sekulanda 6 years manje ahlala nawo lapha ekhaya. Hayi wena. Hima doda. Yabo. Manje usiloku siqhubeka kanjalo umuntu oshonisayo yena lo Sibari Makoti lo. Yeah. Umuntu oshonisayo lapha ekhaya ushonisela abantu nami uyangishonisela imali. Kumanje ngicela kulast month ngicela ukumnikeza 1.2. So manje nawe ucova inyuku la. Angithi uthe uzongishonisela ngathi okay ngoba uSibari ungangishonisela ngithi uyakuthi hayi vela ngishonisela wathi yena iyazalisa le mali yabo imali yebusiness la kusemali yokudlala. Ifike ngamuphi unyana iqale nikuhlala la. Manje sekuyilanda 6 years phela manje. 6 years? Phela umuntu wakhe wami lo zalembe kwami uzakutshela na. Naye uthe wazama ukufonela zangakuthola. Hayi wena. Lo semsebenzini. Ukwate kabo gami lwabo la khona nje manje. So manje ikhuluma lento nalomncane uthini lo ihiqi? Ngoba lento ayenzayo mina ngikholwa ukuthi amadlozi nakhe unomlomo kakhulu yena urasa too much ufuna uma ukhuluma umamele yena uzwe ngayo yonke into ashuthi wenza into efunwa uye. So ngitshela iyahafa la uthi rent la. Ayihafi rent ayithenga igesa ezinix. Thenga impahla nje yaswenka yami lapha eJwaleni yophuza buya lithi yalala. Manje le awuthi phela mina ngokwazi kwami uba nomunye umdala lapha ubhuti omdala lapha. Ubhuti wami umdala washona. So kusho ukuthi kini niseleni 3. Ya sele yimi nalabantwana abasekhaya. Abantu abadala abaseke. Hayi abantu abadala abaseke. Ngokwazi kwami mina. Uwe ubaba walapha ya. Umuntu obele ushaya igatara la. Manje umjidi ufuna mina ngishaye igadi ngijayibela isiginci sakho. Kusho ukuthi manje ngamanye amagama le awuthi ingene ngefront ne? Seyilapha ngaphakathi wena ujampela ujayivela igatari yakho. Ngoba yona ikhala ngokuthi imthwasisile lo sisi wami njengoba ayinyanga. I understand. Manje wena uhlangana naphi le ndaba? So le mali le yena mthwasise ngayo iningi kakhulu le mali le angazi ukuthi ukwenzakala. So yiziphi izinto ongangibalela zona uzibona ukuthi yabona makenza le enza le eziyangiyanyisa ridings. Ungitshele mina ngumthombeni namhlanje ngizelelwa kwaRodman lami. Indaba yelo mjita mane unokushaya unetayela nje snacks nyana. Snacks vele umjita kunenhlizweni indaba yami. Umuntu uyakuvenda kahle kahle. So usisi wakho lo zemba wakho. So lo mjita kubo kukuphi? Umjita kusebenda yobuye benda umjita. Mina ngikwazi umuntu owaziyo usisi wami ngithi banokuhamba bayithuka emakhaya. Yabo sebayamazi vele nangale kaBombo emakhaya ubuya khona. So I reason nike namkhulumisa nathi endoda okay mayela ekhaya siyakubona umashonisa so nenyuku ungahamba uzichashela sami uma ufuna usestere ungamana uvakashe uhambe nomuntu wakhe nike nathi ukuyifanisa into efana nale. Hayi zange sike sayiphatha vele leyo ngoba ngithi usisi wami uyommela uyamkhulumela ngithi nale mali mangijinga sestere kanti ungatshela umuntu angizwele nyaka phela ngizongibulala kanje ngihlala naye la eJapan. Nena ngapha kaphathali mina mangathi angibhadalisi rent manje kuzoba umuntu onjani mina. Uzoba umuntu osilele. Manje why wena so mina uthi ngicela ukuthi ungithumele ngiyacela kayi1.
so mina umlayezo mina ngenze lento efunwa wuwe njengoba sikhuluma yini mina bhuti omdala mina ngifuna nje ukuthi umtshele ukuthi mfo yangithi uyabona na ukuthi la akusibusiness la la kusemzini wabantu so sicela ukuthi uboneze ngayo abone aze ngayo yabona ngoba manje akusizi phela ngoba mina ngengilungile nalomuntu lo ngihlalisa kabuhlungu la and manje ngifuna ukuthi uliqinise ungihlalisa kabuhlungu ngoba ngeke simncenge kwakho no ngiyakuzwa uThami kahle kahle angisumuntu othanda umosha isikhathi mase iphumile inamba ukuthi vele siyosipana yabo so manje ngaphandle ukuthi simosha isikhathi uThami ngicela ukuthi ungimele lapha emotweni ngiyakulandela njengamanje ngoba sikhuluma njengamanje ngiyakulandela uThami Mzansi kuyasho ukuthi ala uthi ihleli kamnandi nethezekile izi umastandi wayona ngoba manje umastandi yamshonisa kahle kahle yiyo umastandi la kuloya muzi so into engifuna ukuyenza ngifuna ukucorrect mina ngoba iphutha la lokuqala ukuthi ihleli nalo yamntana abantu lapha inethezekile ayibhadali imanzi ayenzi next instead bona laba la endlini bakolota yona so into engifuna ukuthi siyoyenza manje kufuna ukuthi leyona le mali ayenza khona kuloya muzi abhadale rent khona la mangabe ukuthi kuyamhlula akaphume ayozirentela because uyaspana out shop uyazenzela inyuku so angifuni simosha isikhathi mbukeli ngifuna ukuthi simlande somtholele indawo yakhe azokwazi ukuhlala ayoshonisa la okumele ahlale khona la kufanele khona asifayini uthi la ekhaya wena uhlala noSibari Makoti la kini uferi manje uzele indaba yokuthi wena noManuel ngiyamhlukumeza ngisho so le out iyabhadala yona rent ayibhadala akabhadala rent for ini uze kimi lo muntu akazange kina ngithi na uhlala ngale nomuntu wakho Mzansi namhlanje uday 2 yathi sifunile asange sithole so namhlanje sizwile ukuthi ishayisa ngale ngathi sifuna ukuthi masifika lapha sibone ukuthi singabasiza kanjani so angifuni ukuthi simoshe isikhathi asihambeni sibone ukuthi sibasiza kanjani asifayini Gogo sanibona okay khuluma nabo bongani yithi hello sister Hello Ntombi. Kunjani? Ngiyaphila. Bengicela ungibole kumzuzu ngiyaxolisa manje. No stress. Igama lami ngoPulela kwaMthombeni. Ake ngibuze wena noDali ni right nina you guys. Ni right njengomuntu nosisi wakho. Singasho kanjani be singekho right. Yeah. So she came to apologize and then we made peace. I think it was last month. Last month, yeah. Yeah. For isikhathi Yeah. No. Ngiyabonga nje ukuthi ngoba ke ikhona lento yokukhulumisana. Hrutmane uza ngapha. Noma ungama ngapha ukhethe nje. Kodwa ngoba abakini laba ngena phakathi. Ngicela ukuthi ibhuti omdala ubekele usisi wakho angisho uye esize kuye bekele usisi wakho ukuthi namhlanje yini engizoyifuna la ekhaya sibongile mina lo thing ngifuna ukuthi yenzeke la ekhaya ukuthi mina ngithi uyazi ukuthi wena Manuel ngishonisa imali and then mina ilento engayithanda ukuthi ngishonisa imali ngithi so that is why ngize naba uMthombeni ukuthi sikwazi ukulungisa le ndaba yokuthi mina ngishonisa imali ngapha ni bule roomini lami ingekho thatha izinto zami ngitshela ukuthi mina ngiyanikolota so manje angazi ukuthi ngicela nje ukuthi vele lento le ilungiswe namhlanje uyabona ithi ngibeke ngalendlela mina angitshele ngakhona ngoba ngifuna ukuyijika jika and the reason engilethe la ekhaya the real reason ukuthi uthi la ekhaya wena uhlala noSibari Makoti la kini number 1 number 2 ngoba usisi uyasho ukuthi beningazwani ngenxa yokuthi ke benenkinga zeni kodwa ke kukhona nobafo ngaphakathi so into ebengifuna ukuthi manje sikhulumisane ngayo ubhuti omdala uthi uSibari Makoti ushonisa kuyimali kodwa yena uhleli mahala kubo enena huyu umuntu omela shaya igadara kubo so ake nginike nje ithuba kulokho engiqeda ukusho ngizwe ukuthi wena le nkulumo uyizwa kanjani sizofaka noSister bese siyayilungisa ukwenzela ukuthi kukwazi ukuba nokuthula mina ngicela ukukubuza bangani bongeke ufike la
ukhulume nathi makunenkinga uba nokubhalela le show ukusiza ukuthi ubhalele le show angakusizanga ukuthi usukele aze nawe la kuthuthe uzokhuluma nathi. Ngikhuluma nani angithi mina mangikhuluma nani understand kunemali nathi nini bangani angithi ngakhuluma nani yini nobani nini wena Manuel nathi ngifuna imali kunami ume noManuel nami wena wongeka angithi ngikhuluma nawe uManuel ayiwanda ngabuye futhi ngakhuluma nawe ngicela kuwe ukuthi wena ucela ukukhuluma naye angizisele lento ezela yikho makube kanenkinga ubusithathile sahlala phansi asisi wakhuluma into ayikhulumayo ngoba ukujwayele lokukirikiri bakhe ukuthi ayenze izinto amaceda abaleka etradini afuna ukuzenza victim akunga victim la ubaba lo abantwana bami babolekisana imali ngiyamkhuza ubongani ubehlala estradini ngabuya naye ngezala endlini wabuya yena wabuya wezala endlini angisho ngamthatha mina angisho ekumthatheni kwami ngamlungisela into zakhe zaba right uFerry manje uzele indaba yokuthi wena noManuel niyamhlukumeza ngisho uzele lokho I think ukuthi simsize kangakanani nami ngimsizile mara sinde ngayibala manje la yazi angenza so angiyazi into akhuluma ngayo ithi yaqedelela ngoba bengifuna ukuthi sifike kule bathanda ukuthi bakhuluma amasayidi wabo when it comes to me abanginikeza and ethi angibavumeli ngene unakelwa yimi lo muntu ngimthengela ukudla ngimthengela impahla ngimenzela yonke into la ejaridini ime ngimnakekile njengobhuti wami ne kube uDecember angazi uyiboleke nini imali yakhona kubaba lo mina ngithe kuye angaboleki ubaba lo uSibari Makoti uSibari Makoti sabuya ke babolekana imali wangitshela ngathi umbolekelani imali wathi uthi uyindoda ngamlana ngathi bongani wenza so athi ngiyindoda phuma kimi so ubongani mangaphathi imali uthatha imali ayise kumfazi wakhe alright uba irresponsibility yam futhi so babolekele leyo mali leyo babaqeda ukubolekana ngathi angazibelwa kubantu phala ama 300 ma 400 ngimkhuze sabangitshela bathi le mali angaseyifika ku 1.8 ngithi kanjani umnikezela nomuntu wazi ukuthi anyeka azabhadala imali wenzani ngenyuko mawitofa usuke bese uyenzani inyuko no mina ngenza into zami ngibhadala ikoloto zami bakumthombeni ngibhadale nazinto kumele ngisibhadale then nami ngithenge lokho kumele ngikuthenge yabo so ubekile ngicabanga ukuthi manje kulokho abangakumameli ukukho maniphikisana bayezwa manje sister ukhona ufuna ukukusho mina ngimtshelile naye Sibongile ukuthi ku wrong ukuthi bashonisele uFerry and mabamshonisela ayibhadala le mali ebakhulume ngayo ngisuke ngingayazi mina ngizwe nje sebafunana imali ukuthi uFerry ohambile Sibongile uzothatha izinto ngapha erumini kaFerry ngathi wrong ukuthi uManuel ashonisele uFerry imali bazothatha why angamboleki why mele ayibhadale ngama interest and okuwese uFerry uthi ubhadale 1.2 sekusele 800 or malini Sibongile uthi umkoloda 800 ukoloda indoda yakhona 600 uzokhona ukubabhadala labantu aphinda manager ngaphi une girlfriend phela uFerry so wena ne boyfriend yakho niyamshonisa imali kodwa uhlala la kini umfowethu mana mara sister no that's why bangakulaleli sister ukuthi vele ukhuluma uyi1 mara ngibathe imana angisho ukhulumile thina silalele wena nami ngivezwe kwami usister uyakhala uthi why nimshonisa kodwa uhlala la kini elele out naye ihlala la ku so le out iyabhadala yona irent ayibhadala ubhadale ngomini la kabakusiko umlamli so ayibhadala right it's a concern number 1 irent akabhadala rent for ini uze kimi lo muntu akazanga kina ngithi nawuhlala ngale nomuntu wakho ngisho ngoba sekushila umuntu wakho manje awusokhuluma okay alright ngathi phuma endabeni zami bohlala umuntu wakho kahle la kusekhaya la makumele lo ebeze kuya aphume kumele aphume la kusekhaya sefanele manje ile 3 years ago owakho una 8 years ago manje rectify sister inyaka kulungisa izinto senza izinto ngendlela right wafuna ukhipha lo muntu lo ke manje nje siyarectify nje sister ubongani ufuna ukhipha ubhuti lo because of akakwazi ukubhadala imali ubalekile wa estradini ngisho sekabuya nekuthenga lokuthi uzongena kanjani uyasaba abakhuluma ngani kusilabantu abalwanga la kukini la angisho nobathathu ne into engishayayo mina lokho kunye nikubangayo njengabantwana bomuntu vele aqali ngani kuyaliwa vele kuyaphuthwana umuntu nabafowabo number 1 ubhuti lo mangikhuluma nje iqiniso makubhuti omdala uyubaba wala ekhaya number 2 you are equal shareholders zalendlu nalendawo kusho ukuthi yonke into eniyenza la niyenza ngokulingana nokufana owenzayo wenzela kubo nayi into engikhalisayo mina ukuthi umjida la
uSibari Makoti and wena somvumela ukuthi ashonise la kini bekufanele ukuthi uyale le ukuthi akashonise umfowenu ngoba kumele amsize kunokuthi akamshonise wazi umkhiphelani bekamsejusa indoda amyahala yabona sekafuna ukumxosha uthi uyamzonda yabona idlave le boxing ngathi bayakwazi uyawazi ama ex wami wena bayambadala wathi la maruzumwashele wazi umkhiphelani bekamsejusa indoda amyahala yabona so makamsejusa indoda amyahala sekafuna ukumxosha uthi uyamzonda yabona idlave le boxing ngathi bayakwazi uyawazi ama ex wami wena lo uhamba amatshwala udakiwe idlave le boxing okay okay ente angibizele uFrotman asitshele ukuthi anisibizele nini ngoba mina yazi into engwarisayo ukuthi siyamkhulumela la man ngcono akahambe-ke ngingaze ngimenzele nabantwana uzohamba no problem yilo mjida why for yini ngoba phela uSibari Makoti abafuni nabo abanyazi bendawo angezwa akavela kunankinga no akavela kanti ukhuluma nomsingamboni ngoba yini indoda yakhe imlahlile no nayo ngabe ngitholile yabona nayo ngabe ngitholile yabona ngabe naye wena wakho wenzeni kanti lo akalobolanga ulobole kuphi ngolosingaki almost 8 years akalobolanga kuphi akahambi so ukulobolile thathi ifoni phone gogwami ungilobolile lo muntu ukulobola kugogo manje wayahlala la ekhaya okay manje wayahlala la ngoba uye amekile imali yakhona wona imali imali mathathu unganakuthi ukuthi kanidala zakho okay abangalahleka le nto enje ngathi khapha utshela abantu ukuthi yona ngiyahalela impilo kaSibongile yena number 1 yeah mara ke manje yabona ubungozi ukuthi nawe uyambona ukuthi usejusa i-out yakho so mina ngizoyizana akavela nje empilweni ngapha yana fanele gobe asibone silokhu sinjalo baba ngicela rumini yami mana umuntu wakhe no mara angahambanga bebayenza okay mamela besiyikhwazi sekusiba Makoti bekamenzela yonke into besiba Makoti anganankinga ngokuthi lebe kaNkosi bayambadala awashela lo mjida mara yabona ukuthi seyirong yabona ukuthi seyirong manje mina ngizwana awashela yini impahla ferbowashi la mahala maruzumwashele uyabona ukuthi mari wrong mara uwe sister wena ngiyakubona wena udefenda kakhulu le out ngiziphume le ndoda manje straight kuloko kwakho la lokho ubuza into eyi-1 ngifuna unikeza i-chance Bongani uze nale show lokuthi uzokhipha Bongani uManuel ngoba isibaka Makoti yeah danki uzophuma ne uManuel bekakwashisa mahala ngini 50 rand akunika 50 rand okay yikho khona lokho wrong angisho uthatha advantage ukuthi umfowethu akasipani ungamfuyi kanje sister angeke akenda lo mjida ngimfuyile yeah la uzohlala usele kumini la indile into wrong abayifuni nabo abayifuni mana nimtsheleni okay mtsheleni angazathi umthombeni okay mtsheleni ngoba ngathi kuba ngathi yimi manje okay mtshele ngicela umtshela Fatman lento zilapha nikutshela ukuthi ayenziwa lento okuhlala nendoda ekini ayimtsheli ukuthi umshadile wakhipha imali bayamukela bona bonke lokho kwakhona bamuyisa bamfaka le so izozi lapho khiphi proof la so izozi lakho lithi abe uSibari Makoti into ekhona nifuna ukwenza ishow yes sister izozi lakho lithi fanele abe uSibari Makoti wena bohlala boyfriend yakho 6 years wakulahla ibe angakulahlanga iboyfriend yakho ube usahleli naye lana ngoba sakulahlile sofuna ukukhipha wami umuntu manje wonke umuntu bekayikhwala lapha impilo yakhe na tshela sakho ngeke uzokwenza yazidlulile ukhala ngokuthi wena ukhiyelele le out ngayini le out ayifuna ukuthi isikhulumele ikhulunyelwa uwe kanjani ngoba indoda lizofika ne ngoba lento bayenza yonke le hayi ngicela usuke ngomini lami soqabana manje uyambona manje okay sister sister angifuni isiqabana Wozenzani lento yenzayo? Sister. Wozenzani lento yenzayo? Kanti yini inkinga yakho wena? Yini inkinga yakho nami kantwana? Yamadoda. Ngibalo uzophula umnyango wami. Niyambona umuntu wena ukuthi phusha agenda yakhe. Man, sister. Akazange ubongani. Ngalisokana nami wena.
Miyeke sisi. Ubani oqala wabe komunye? Miyeke ungambambi. Noma ngakandini inkinga yakho. Ubani oqala wabe komunye? Ke futhi ngifala ukusisa lo muntu lo tu. Man. Okay, le out le mara Grootman. Hey, angeke. Uzwakala out. Wena wayenza lento yenza. Kanti ndoda wayi wenza kahle. Bathi wena lana sona 8 years uhlala la. Ngihlala endlini yamani, ngiyakhile le. Indlu kamama yakhanga uyakho sibongile. Indlu kamama. Ngiyakhile le. Ungakhe msinyakani. Ungakhe. So wena okay, asiyakhuluma mina nawe asixabane. Asingaxabani. Siyabonisana ngisho wena uthi wakhile. So awuboni into wrong wena ngokwakhala. Into wrong There was ngokwakhala. an agreement inkinga family. So what was the agreement? Tshela mina khosi. Inkinga ukuthi usisi lo. Isangoma. Eva sicashe ayisangoma. Isangoma sishate indoda, hayi indoda eshate isona. I-culture. So usangoma noma usilobolile sihlala kubo. Okay, manje inkinga why nilani? Yes. A good question. Why nila? Ukuthi wena uSibari Makoti abanikazi bomuzi abasakufuni eJardini la. Okay, nje. Yeah, manje bacela ukuthi ubavayele. Okay, akuna nkinga. Oye phela lalela ngifuna ubatshele mina ngoba akusibe ngicoshayo Grootman. Akanginikeze Mara imali. Akanginikeze imali yale. Imali yani? Ucela bani ushaka? Hey, boy problem. Hey, boy problem. Wena ucoshe ngobani? Why was the number coming? Ukhala ngawe. Ngisakhuluma imali yakho. Uyengikoda yo. Ngizobabhadala. Abantu abafuni rent yakho. Nginikeze i-20 years ngizofuna i-room. Bakunikeze I-20 years. banika wena 20 years. Oh wena mari uyatshelela wena vele. It's simple but when noma lunge. Noma lungelo. Skawari. Phuma la kithi. Wenza kanjani? Kumele uvaye phela wena. Mina ngisemsebenzini. Inkinga ngifuna ukufustela into engeke. Hayi khona uSibari Makoti kumele uvaye. Awunankinga. Yeah, sifuna kanjalo. Ngizogcoke nje isicathulo ngizoba grand. Yeah, sahamba simthathe. Alihambi nami. Angeke phela sizwe ngawo. Asisezwa ngihamba ngawo. noma nje. Asisezwa ngawo. Asisezwa ngawo. Angithi bathi ngihambe. Yeah, ungasuka le venda uzokhipha idala ube isinoko la emzini yabantu. Akho. Okay, I think. Ngithi kwami ke. Yeah, well done. Bye bye. Yeah, bye bye. The way le bars comfortable ngakhona. Usho ukuthi impela zakha ama room wenziwa yonke into uba nezwi kubanikazi bendlu ngoba yena ungene ngosestele. So ngifuna ukuthi lento niyibone niyifunde ni understand. Ayenziwa lento okuhlala emzini yabantu. Lo wesuthi yena ugobela kwangathini. You can't do that. Noma ngabe ugobela kumele ufundiseke wazi ukuthi izinto zesintu zihamba ngokomthetho. So ngiyathemba ukuthi nawe lapha